kan di chu khrian tu pathian thutup kil tu asia hloa in ruwa ding mi kan si tia polin korin khwai zum tu pol hena korin kwat khatna bungli chang khatna ka asim mi in zum tu tha Christian asi tia lawruat se zianga tile chuti an lo ruwa nak an lo hu na ki sin jisui dung thun tu na si zia alang suaki pathian na sun loi ase chuti an lo ruwa longa na tong kam na simmi nanun le chang vai nakin ra tha aswa ding tong kam dangin kan sim asilen na pian tharna ka mi in an lo ring hlel asile na thusim an thlun thei lo ding veitam pia chun kan ma le ma chu Christian zum tu tha tharawi khat pathian thu thlun tu tia kan ti o theu nan in mutu le in thei tu porin kan mu ok vekin in hula kan ma alamin zum nak ruangi kan si nak le chawvau kan thei feng atupit vek chak thi in khri khranga te ti tha siding chun mi in kan nuna jisui mel mo andu ti hi thei ring ring ding ase kan ma in zum tu tha Christian dik tak i kan ru ok vekin midang khalin in ru takin nung suak ding kan se churuanga zum tu na si na ka mi in jang tin an lau mo pathian zum tu tin an lau mu mo lau le na Christian nak lau le pian thar nak an zum lau an ring le khri hranga sulam nei zet le man nei zati nung dinga chun in nei tu boi pa lok silagin kan minung pi khal in pathian fa kan si na kha kan tong kam tang dor nak du do nak tua tuan nak le nun zia an hu teng te ka tu zum lo tu in si se na zum tu pi khalin pathian na ti za na athu na thun nak sual na huat nak le pathian na du do nak mangin Christian dik tak na si zia mu an du se ding fel nak taimak nak zon ruwa nak ngai dam nak thin saw nak tuar the nak nun nem nak du do nak le zang fa nak ko mangin zum tu dik tak na si nak lang tero pathianin na fe nak khen nak le do tuan nak nak kipa aranga thei pi tu tha sidinga alaudu mi in zum tu tha Christian asi tia alawrat se